asiqale ngokubona ukuthi ama-functions wona enzani kuyima sidingida udaba lwama-inverse functions. Asithi-ke u-f ka-x angithi function ka-x leyo asithi mhlawumbe u-2x plus 4 ebese-ke sithi kule function f ka-2 mhlawumbe uzoba kusho ukuthi 2 times 2 plus 4 osinika abantu loyo sinika 2 times 2 4 plus 4 8 ebese asenzele enye sithi 2 f of 3 njalo sithi 2 times 3 6 loyo plus 4 usinika ubani 6 plus 4 usinika ubani usinika u10 ama-functions-ke lawo sifaka i-input i-x value ebese siphuma ne-output kwi-function ka-x y loyo asithi-ke i-domain yethu lena ama-x values njalo i-domain asithi sino-2 angithi bese safaka no-3 phela i-domain angithi sithe ama-x values ama-input ethu izinto esizifaka kwi-equation ukuze kube yi-function sifaka u2 la sifaka u3 la esikhaleni sa-x lokho kusitshela ukuthi u2 nalo-3 ama-inputs ethu njebe nje siphume no-8 la i-function mewu-2 saphuma no-3 uma i-function saphuma no-10 uma i-function u-3 ebese-ke sidweba enye into yethu engathi intaba yethu le irepresenta i-range isikhombisa i-range angithi sithe imphumela esiyitholayo emva kokufaka i-input yethu. I-range imphumela esiyitholayo uma sesisubstitute i-input kwi-equation yethu i-x value yethu yabo la uthume u-x value yethu i-y value yethu u8 u-y value ne-domain into efanayo u-x value u-x ne-domain into efanayo u-y ne-range into efanayo kusho ukuthi i-function uma sifaka u2 siphuma no-8 uma sifaka u2 kwi-domain yethu siqhamuka no-8 kwi-range uma sifaka u3 as i-domain as i-input yethu siphuma no-10 lokho kusho ukuthi 10 input u-function ithi faka u3 uphume usoqhamuka no-10 ama-functions-ke lawo nama-functions lawo asebenza kanjalo ebese-ke manje-ke sesizokwazi ukubona ukuthi ama-inverse functions yini kahle kahle uma ukuba ukuthi singafaka into siqhamuke ne-outcome sifaka i-domain siphume ne-range kusho ukuthi phela singakwazi futhi ukusuka kwi-range sifike kwi-domain kusho ukuthi njengoba esiqaleni sisuke ku2 safika ku8 singakwazi ukusuka ku8 siqhamuke sesifika ku2 futhi lokho ke igama lakho ama-inverse functions lana mesibhala ukuthi f inverse ka8 usinika u2 ngoba phela siyabuyela ku2 sisuka ku8 asasuki ku2 manje ama-inverse functions asitshela lokho igama lithi inverse lichaza ukuthi uyabuyela wenza u-opposite walento kade uyenza ekuqaleni asipractice-ke ama-inverse functions sisibone uma sithi y f ka-x u2x plus 4 y 2x plus 4 angithi y sama-outcome noma i-range sokwenza njalo khona sokwenza ama-inverse ethu y equals 2x plus 4 ebese-ke sithi mhlawumpe awuthi ngibo u-y equals 2x plus 4 wethu sizokuthi sizosusa u4 omabili amacele minus u4 so sithi y minus 4 ebese sithi 2x asisusile 4 sesino 2x kuphela ebese sidivide omabili amacele ngo2 sithole ukuthi y over 2 phela ngoba sidivide ngo2 minus 2 ngoba 4 divided by 2 usinika x awusekho 2 lokho kufana nokuthi x equals half ka y ngoba half ka y ifana no y over 2 minus 2 uyabona ukuthi sesenze i-opposite into kade senze ekuqaleni i-inverse function isebenza kanjalo ke besithe 2x plus 4 ekuqaleni sawuhlephula ke lo 2x plus 4 nje bese wenza is-inverse function lento ifana nokuthi ke u-f inverse ka y usinika
half ka y minus 2. F inverse ka y usinika half y minus 2. Ama inverse functions asitshela lokho ke. Siyabuyela, uyabona ukuthi mawubuka i-equation yethu e-original yaseqaleni, uyabona ukuthi ama values esiwasebenzisayo ayafana. I-method nje yethu isiphengezelile ukuthi into efanayo. Ngiyabona ngathi ama inverse functions angathi ayindida mawusawaqala, kodwa mawuloku wazama uzobona ukuthi ayafana nje nama inverse functions. Kulo y phela singafaka noma yini, singathi a, singathi b, singathi c, asifake u-x sibone khona ngoba phela sijwayele u-x kuyibalo. F inverse ka x usinika half x minus 2. Lo efana nokuthi f inverse ka y usinika half y minus 2. Sesisebenzise nje i-letter ehlukile kodwa i-equation yethu isafana. Uma sidweba ke le equation yethu kwi-graph siveze njengento oyibona kahle kwi-graph as into ekuthiwa yi-slope kuyibalo. Awuthi ngidwebe nje into encanyana la khona sizobona lento engikhuluma ngayo. Nansi ke i-graph yethu. Ama y values ethu sobani 1 2 3 4 nanku 4. Ebese ke ama x values ethu nakho ke awuthi nakho ke uma sidweba ke i-function yethu le ingavela ka as into ekuthiwa i-slope, angithi ngithe i-slope esinje. Asike sidwebe ke i-inverse function yethu ke manje le esidwebe la eyellow i-function 1 2 inverse function yethu ebese kwi-x axis half x ingavela ke ingavela injena ke i-inverse function yethu uma sidweba. Uyabona ukuthi labo line ababili bacishe bafane, bayafana ngomthetho ukuthi nje enye ibhekele enye ibheke ngale. Yingoba ngathi enziwe into ekuthiwa i-reflection. Lo line engudwebe la siubiza ngo y equals x. Yileli point ekuthiwa y equals x. Uyabona ukuthi bese ngidwebe y equals x siyabona kucaca ukuthi i-function yethu i-reflecte kwi y equals x line ukuze sithole inverse function. Lokho kusitshela ukuthi ayafana lama function ama inverse function, ukuthi nje ubuyelile waphinde wayiphengezela. F inverse ka 4 u0 uyakwazi lokho. F inverse sithe u4 suke ku4 saya ku0 phela ngithi yabona ukuthi ama inverse nje ukubuyela like into enzima ngama inverse ukuthi nje kuzomela siloke siwa practice ake siloke siwazama siloke siwenza nje ama inverse functions khona sizobona ukuthi impela ngoba phela ama functions esiwajwayele ama inverse functions ukubuyela nje kwama functions, uqale kwi range ubuyele kwi domain, uqale kwi outcome uveze ukuthi uqale kwi output uveze ukuthi i-input itholakala kanjani. Kwi-function sibhala ukuthi la sisuke ku4 saya ku0 ngoba iqaleni phela besisuke ku0 saya ku4. So i-function inverse function ithi uqala ku4 uye ku0. Iwona ke lawa ama inverse functions ethu. Sizoqhubeka ke senze ama example amaningi alama inverse functions khona sizobona ukuthi impela ama inverse functions akumele abe yindida.